what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Wednesday. Is that Wednesday? Wednesday. One time. You come here and tell them shit. Let's go. Wednesday, no scoop no sala cangego. Wednesday, no tengo prosto for uscena. Wednesday, na spedi moto for uscena. Wednesday, no bancho a seco. Wednesday, no scoop no sala cangego. Wednesday, no tengo prosto for uscena. Wednesday, na spedi moto for uscena. Wait the book level on the level, forget what you are gefa. Them business school abanye de. Ndisa nga gangster wa kumbubi. Paka na maponi de mefa kwa besuku. Ego no salo ambe tegecha kwa poke mpuku. Zero te grupu te kumesha. Ungal believer nam believer nawe. Why no pressure? Wakalo bona realize na mabutsa ilunga. Why imani catcher? Imani siwa ikanga. Why te makuta mapu. What goes around comes around. Wakubekeka ngopaka. Kwanza machita proud. The story sakas mama nega kwa bullet kupi sound. Wakupi stonga senjisa. Ati mekstapa the loud. Because the main intention you beg and take you when you're at your park. Number just tag I wouldn't tell us no time. Man and challenge is some kind of kelesa. Pick up my pussy and face and face that never like cut the straw. Wednesday, no scoop no sala cangego. Wednesday, no tengo prosto for uscena. Wednesday, no spendo moto for uscena. Wednesday, no bancho a seco. Wednesday, no scoop no sala cangego. Wednesday, no tengo prosto for uscena. I spendo moto for uscena. Ukungenza nomphefumula ngaphezulu kokuthokozile ebesaba betho ngabahlali last week kusokubile ngokomzimba kuphikile phasi siphube kutyebile isigeza usibhale mhlethweni ungene eTVC konke kwami sibaleka iqasinqa iqasiqasiqwa iqasiqwa sokuqweqa bese kubifona umnika uvelo senge isakhula umjito waye bizo ngomankunqa ithula gqitha sisitunqa esiba ukhula wakhohlakala bovemphanye kaze mfunqa ohamba ngobusuku kubona sokuchayiswa ngesikuta namhlanje suka cha naduke masini bendiphumuka ngephutha enhlakweni ngithetha naye mina elena qobokyanso kyansa kanga ngokwenza but waye lento kyansa ngelixesha ndifuna ukwenza upheba vesa vesa phaka phaka ngelokwenza amajafethi lezokwenza nabejulu vesa vesa hlala ngisenza ugesa uphela senza ugesa mhlawumbe iqala ngaphi ba ngase ngithatha umntana wakhe ndifana kakhulu nomama wakhe undithanda gqitha utata wakhe nomtshila nobusibari wakhe kwazi ukuthetha naye khosi andingokazini wakhe xa ndizama umcenge kafuthi andingobrada wakhe kwafika amapolisa ke maninzi egcwele phandle lavala umtshita khwaza ndiphathela ibheyili yakhe ngatsho ngaphakathi akandingenise mali yakhe abantu akasekho wenzeni uhlupho nosala cangekho wenzeni uthenga iprosti for usena wenzeni aspect moto for usena wenzeni abantu akasekho wenzeni uhlupho nosala cangekho wenzeni uthenga iprosti for usena wenzeni aspect moto for usena